Kahanyo Tribute Council mentakasngi kaprat tarik ujemang kalahir biang sasisin halum survey banjurip biang ringkat kibor jong ke district administration haswa ban penkendria yakibrio ki basyong basa hakate ke jaka habakren shekilat patai kubor nakaliang upresiden jong ke HYC ba Roy Kuparson Rem uloong bakajing wan yuk kejat biang kaseng kadai bakaseng kamkwa bakate ke jaka kan longkum ke temeto uloong ru balada ka sarkar kamla ban le AA halor kate ka jing dawa jongki batlada ka jing wan jurip jongki kam sei so ka seng kan sale ya ka badon kam lada ja AA ka sarkar kan hab ban shimhi ya का जिंकित खली मगर ये लोग सब लोग झगड़ा कर रहा था हाँ। तो हम वीडियो किया जस्मीना बेगम कितना आदमी रह रहे हो वहाँ पर? 4 आदमी। हाँ क्या नाम? जस्मीना बेगम। उस दिन आप लोग आप लोग का नाम बताया ना इस लड़का का वजह से लड़का तो कि इसको मारने लगा इसका बाबा तो छोटा सा नाम बताया आप कब से आया? हम ऐसा करने लगा मारने लगा इसको 10 साल। कहाँ से? नौगांव। घर से बाहर नहीं निकलता डर से बोलता हमको मार और कोई और है रूम इधर और अंदर नहीं है इधर से घूम के चले ये यूं टोंगने लगे। यही ठू दीदी का है नाम नाम अमीना अमीना क्या? अमीना बेगम बेगम। जी मेरा ये आईडी है अमीना बेगम कब से रह रहे इधर? हम तो रह रहे जब मेरा माई पहले इधर में रहता रहा तो मेरा माई तो अभी कितना साल हो गया? अभी जगह में इधर बेटा हम लोग का एक फैमिली है हम लोग 2 जन रहता है खाली और बच्चा कितना है? बच्चे इधर नहीं है गाँव में आपका नाम भी? नाम बोलो। नाम गुड्डी गुड्डी क्या? गुड्डी बाई भाई ठीक से बोलो। हाँ गुड्डी सिंह ठीक से आप बोलो। असली नाम दो ना। हाँ असली नाम है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हाँ। दिखाइए। सिंह लिखा है सिंह अभी भाई बोला है, बाद में सिंह, बाद में जा बोलेगा। नहीं बोलेगा उत्तर प्रदेश। हिंदू है है ना? कितना आदमी? हम लोग खाली 2 जन 2। एक फैमिली कब से आया इधर? कब से आया इधर? इधर तो हो गया हम लोग का 7 ससुर भी इधर में ही रहता था क्या अरे आपका आप कब आया? हम लोग का तो हो गया इधर में ऐसे ये घर कब बनाया? बनाया तो 15 साल। कौन दिया आपको यहाँ बनाने के लिए? अब बनाया क्या भाड़ा देता था तो बैठा था इधर में किसको कौन भरा देता है? पंजाबी लोग को देता था तो अभी बाद में हम लोग को ही ऊपर में चोरी ऐसा इल्जाम लगा दिया कौन कौन नाम बोलो। लेट भी देता था लेट के बारे में भी बोलने लगा ये तो चोरी से लिया है बाद हम लोग से तो पैसा लेता था अभी तो मना करने लगा कौन ले लिया आपसे? नाम बोलो। पैसा कौन लिया? पैसा कौन लिया? पहले पैसा देता था अभी पैसा कौन नहीं लिया? कौन लिया बोलो ना। पहले कौन लेता था? कौन लेता? पंजाबी लोग लेता था नाम बोलो। लोग। जब से ये रूम एक सेकंड, अरे, वो बाबूजी नाम इधर ही है। तो नाम बाबूजी, हमको नहीं मालूम एक है। सेकंड, नहीं एक मालूम सेकंड, कैसे? एक सेकंड। बाबूजी एक बार आइए तो ये आदमी लेते थे, देखिए। नहीं हाँ? तो फिर कौन लेता था? पहले लेता था लॉकडाउन का पहले लेता था लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद थोड़ा से तो हम लोग बताइए देना छोड़ कौन था? दिया उसी को तो पकड़ना है हम नाम लोग तो को। बोलो। तो नाम नहीं मालूम है आप तो लोग को पैसा कैसा दे दिया नाम ने? अरे हम पैसा मांगने से आप देगा? मालूम ही नहीं तुम कैसे बोलता है 5 लोग का तो हम भाड़ा दे लेट का भाड़ा देता था घर का भाड़ा तो कौन नहीं कौन देता लाइट दे रहा है आपको? लेट का भाड़ा देता कौन था कौन किसको पैसा दे रहा है लाइट के लिए? क्या नाम है उसका क्या नाम? नाम बोलो। नाम हमको याद नहीं आ रहा है क्या पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ हम पैसा मांगने से आप रहा। देगा क्या? अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग अपने को बोलेगा anu hangir usah beri ini. Ini. ये कौन है? Kah, इधर इसका kah. इधर में क्या आदमी रह रहा उज्जैन हम लोग आया. Na liang jong kaseng ilawan daladi ningkong ni ajaka barhabaan ilawan lang bat ki officer jong ka MCL bat hadin mangilalap ya ka jingdon jong kini gibrio ki ba sabian ya kani ajaka ngilatho ya ka complain ha UDC bat kiwe bat kibor ilai iru ya ka statement ka ba UDC ulah penmi ba kani ka jaka bar ko we ka badan hangni ka don ka jingele kis ka ba mau ong kalong sub judes ti hadin mangi ya ka statement jong DC na kaliang jong kaseng ngilatho sa ko we ka city ha ka office yung DC bat ha ka office yung DU cantonment bat kiwi gibor ban penpau ba kum kaseng yem so yahap ya to kajingkren yung DC ban ong ba kadon kis namar ba nakalayang jo kaseng hi nadu kasngi ka banengkong ka bingiwan ha kani jaka bangilalap ka jing sisya ndi ta ngi susngam
nangila le lu ya ka jing tokit dalade hi banlap ba hatu kani ka jaka ka don kies ne am shisha kat kum ka jing lap ka jongi ka long ba don tang laingut ki bri ki be le kies kani ka jaka bat ka jaka ka ba maki ki le kies ka di ka berit ka bumbut baki kam tang itu jaka ki be maki ki le business ti hadin mangilalap ya kata ngila tho UDC da ka ban ong UDC bat kiwi ki bor ba pihap ban le ya ka spot inspection haringkat ka seng bat kiwi ki bor kenang ba finlap ya ka jing shisha no fimla ban suong da ka basyong te po DC office ban su aya ka rai bang imla ban le namar ba ka don ka kies ti ngila bur ka por sitayo hapo sitayo ba ka DC office haringkat bat kiwi ki bor ki de ban le ya ka joint inspection hajaka nang ban lap ya ka jing shisha tingi so ban ai khuble UDC jong East Coast Hills ubala shim ya kasenjam bah shwa ban kut kata ka jing ai por ka jongi menta ka singi ngila wan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kila don ki officer na po ka municipal board nya kaliang jong ka office jong ka police department kum juru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka singi bat lembat ki officer ngilai i dalaki jong ki khman ba ka jingele kies ka debit tik ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini gibri ki basyong thi hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC kumot na ka district administration kila shimlist ya ki kerteng bat ya ki yeng kat nu tuli gilong yeng ka jingtep ka jongi ka basdang mang thi na po surok ka ka dukan sha bat kuwi dukan tho tim ka balat nang to artli kini ki jaka ka bat don hang yaneng ki ki bale ka business scrap business bat de ka bal ya deal kini ki tiar tinjot bat kiwi ki ma kita ki jaka ki ba dangile kies mantabat ka DO kat kum ka jingkeli ka jongi naman ngilaya kendu ya we ne ki bele kies ubaar we bele kies de para jong tahi u layap no laklat no ngi sim lala bani kendu ne da ka jing tokit ka jongi ya ne ubrio uba don ya kani business hang ni nakaliang ka jong u ula ai da ka jing tho wa de ka seng ru ban ong bangang am don bentai e bikini gibri ka bosong be anya kani ka jaka ti ngi sim me ka jing tho ka jong u naman ngi 4 lap 4 don boong yang nang te ki basa ang te boong ba de mau ba jaka ti nakaliang ka jong uru la da ai da ka fedebet ya ka seng ban penti kana ba mau don jinga de e ba ka ti ka jaka ka basong be an re ka jingele akis ka jong u ka de tik ya ka business ka jaka ka bu don business na ki de na ka jat beri muslim ki de ka jingkam ka jong ki ka long bekiwan na Assam ki wan na Uttar Pradesh bat na ki ki jaka ti majority na ki hi ki de na ka jat beri muslim kat kum ka jing shim ka jong ki kerteng ka jong ki hajing sisa ka rai ka bakhadu ban evict ikini gibriu ka de ka office ng DO district estate defense estate officer maka ka ban shim ka sinjam ban weng ikini gibriu dengi na kaliang jo ka seng na mar ba ka hap hapo ka jurisdiction jong ka district administration jong East Coast Hills ngin but din lang bat ka office ng DC bat kumjuru bat ka DO office ya katangin sa le tang hadin sisngi arsingi bang ila so thu ba kini ki bawan ban survey mata singi kin submit ka report ka jong ki tendang ila sngotu ka report ka jong ki nakaliang jo kaseng la kalong kumnu ru ngikren na kabasay ba hadin mangilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilay idalang jong kikmat ya gijing sisya balada nakaliang ka jong ki kim shim ka senjam kaseng kan sa shimpat de ki simjam lada don kam bangin weng hi daladi banwan ni jaka ban be ikini gibri ru ngin sale ya kata bat kata ka syong lada jakum kata kan don ka law and order situation ka district administration ka sorkar ka office jong ka defense estate officer ka ban shim magically amar ngimla ban show up ban ong ba ka district administration kan syuang up ingiru ka bomla banlong namar ngila kren ka basya na du maningkong bangim kwa ban yu i bakni ka jaka po lum sorbi kan desa ka way pat ka episode jong ka themeto ka bagi briu kin syu sa be anya kani jaka bal ada don kam ban khot yu pat ba hadin mangila pen i kani jing sisya la ka ya hap kat kum ka jing ong ka jong i ka to ka sngi ka mangi ong bagi don prapo hadu shispa tali gilong yen ki basa be anya kani ka jaka bat nakalis ka jong kiru kila poi hi sa ka prapo ngot ka mut babun na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagi sa bun don na ki bakim don po iyang na makila yo jingtip le si bakan don kanik inspection ndrei nakaliang ka jongi harangkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki katu kan ni ki kerteng jong ki bri ki badon hang ni bat ya kitu bom don ngila shim ya ya ka list jong ki tu ki yeng lani ki jakasyong ki jong ki ti langba ka ni ka jingwan menta ka singi ngatrai ka district administration ka office jong DO defense estate officer ba kumjuru ka cantonment board ba ka bor sarkar hibro kwe kin tip ya ka jing sisya ba kani ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basong nongrem ka jing ong ka jongi ka long ba to ya kata ka bale ki slightly ki jaka ai ba ka kut kan ai rai ndre ya kini ki balat pat prapo du sis pa tali ki long yeng ki basong basa bean hang ni ya ki dai ban sim ka senjam ban weng no kloy na kani ka jaka but ni up ya ka report ka ba additional district magistrate submit ka district administration but nginom up slamtan balada ka district administration kam sim kam abakalalap dala ki jong gikmat bagini gibri ki song bean ya kani jaka ngin sa pet pat kay kasinjam ka ba na kalang jong asam ngin sa shim nang ni sakmat